Ko te wala tālike lata mai pūli he pōnei, hawhangi toa i ofisa he huku I Niue he motuko I Apana. Hoko mai e te ki Turkey Wolf o tono he mtaka World Health Organization ki Niue. Whakahoko he ango toko lunga Niue e taonanga kōli whakawhiawhia whakamotu. Whakaala I atu ko au ko Los Angeles ni holo, se aniha te tūlu te wala tala tutupu ke lata I mai pūli he pōnei. Whakamua, ko hawhangi toa I ofisa he huku I Niue ke motuko I Apana he o kio ki wahata puka male. Ko e Japan I Niue Friendship Association ki kaina ko Aio Hadai I Tokyo. Ko e matakaunga hua ko whakawheolo e lauturu e tau anga whakamotu mai whakawhituyanga ha I Apana mo Niue. Ko katofa fōki he whakatuwhono ha Niue a Mr. Sean Jason Vemoa, ko e hukui he whakatuwhono ha Niue mai motu ki I Apana I Tokyo. Ko ka mata toi hananga hua he ahongo furu he mahina nei ha Iulai ua te ua whumawha ke he ua he tautau. Ke he whakamatalaanga he lilifu palemia ko Dalton Tangilangi ne pehia ia ko e matakawitalaha ua nei ke lata ia mai tau tangata. Ko he lilifu palemia ha Niue ko Dalton Tangilangi ko whakatata e ia te whakaoloanga ha Niue he ahongo fua ko a mole ke lata ia mo e tau pipuianga he moana ha ko e whakakoanga mai tau moana mo e whakahoko fōki ke he mangana ko Sasakawa Peace Foundation mo e tau otumotu he Pasifika he whāhitapu nei ki Tokyo. Ke lata ia me tau pipuianga he moana ha koe whakaonganga mai tau moana ni whakahoko ke he Sasakawa Peace Foundation mai tau otumotu he Pasifika he whāhitapu nei I Tokyo. Ko whaleweia fōki e palemia mo e pelisiteni he matakau Sasakawa Peace Foundation ko e eke kafo ko Atsushi Tsunami. Ko whakamatapatu e palemia ua e ngahua lalahi e mutu nei ko e Niue Ocean Wide Trust ko e nao sipia fōki mo leweki mo e pipui e tau unga. Ko e ulu whakatonu he matakau World Health Organization me whahe lalo he Pasifika ko e ka kafo ko Saya Mau Piukala ko whakiange ia e la kau fōu ko e oxygen plant ke he whalenga ngau Niue fōu he mama he aho I neawhi. Tō mai ke he la kau fōu nei ke whakaholo ki mua I mitaki mai mauanga he taunga ngau mai whawhangu. Kua whakatupe ai he kautaha EU e la kau fōu nei ke he tautupe ko e tōlu e seau me walu fumalema e awhetala tautupe Amerika pia fōki mo e whale ke tuku ai e ko loa nei. Ko hoko mai tua ke he motu he awhlaili kwa male e uru whakatonu fōu ke lata ia mai Western Pacific ko e ke kāwho ko sa ia Mau Piukala ahi mai whakamua ia ke motu nei ko Niue. Ko eke kafo ko Piukala ko whakawheleweia he lilifu kui palemia ia ko lilifu ko Mona Ainu moa ikipole lilifu mai potanga he tau tangata he motu ko lilifu ko Sonia Talangi. Ko watu ai alo tolu ke he taha kai awhi ko whakamatapatu ai he ikipole moa e ulu whakatono he whaenga hua malolo sino moa e kaunga hua ke he whalikai hamanuis. Kua whenonga atu fōki alau tōlu he awha iumu ke he whaama vanila mo e tau a kau tō whaka hydroponics pihia mo e tau kai awhi ko tau usi ai he matakau he tau whiwhine he maanga ko hā kupu. Ko e aho tapu fōki o atu ai ke he tapu kianga he kalisia kerisiana he maanga alofi mo e kai la he tau matakaina ngatonga. Pehe e taki he tau matakainanga tonga ko Sitani Vea, manako alo tōlu ke whakise alo tōlu a tau manatu whakaue, ke lata mo e taha mai he motu ko tonga kua whiwhili ai mo ulu whakatonu he matakau WHO kua hoko mai ki Niue. Kua whakaue lai mahaki atu e ke kafo ko Piukala ke tau matakainanga tonga ke alo tōlu a tau whakamukui kua whakakise ke lata ia mo e hana matakau. Ko ia e tangata tonga whakamua, mo e tangata Pasifika whakamua ke maua e katowhanga nei. Ko e mga hoa whiawhi lotu e whaeta puka male, ne whakatūtala e komisi liu kisekise ke he toi whakawe, mo e aonga pulotu he USB ha Niue. Pasini kua laulahi he tau whanau whakako, he motu ne kua kautuha lau tōlu tau whakakoanga he aonga USB Niue, ka e toko ngā hoa ni lau tōlu ne watu ke he whonoanga ia. Pehe te ki he komisi ko lilifu ko Pili Talangi ko whita lau tōlu he whono mai toko walu e maanga. Mo ki sia nā kai toko longa whuki ne watu ki he tau whonoanga.
Ke he whanoanga he USB Illuminai, haha ia e whalu a huhu, patapatu ni ke he naka i whailoanga mai tau tangata. Mo e tō atu na kai e tau tangata ke he vili he mangaho ka tātu e tau hiki ki anga whā ia ke he tau maanga. Hako tūtoko lalo e numela he tau tangata ni watu ke he tau whanoanga, mo e kua mailonga tō ulinga ni ko e taha matakupu foki ane. Kua whakamāma he kumisi ko e mangaho ka tātu e tau hiki ki anga ke he tau tangata ke vili ki ai, ko e utani ko e toko whiha ka uatu ke vili. Koe moua e mena ke tūlu aki he vilianga ke talia, tomai ke he tau whakatuwhono whakalatalata whāia ke whakahui. Koe whakatau kai ke toko taha seo e tangata ni watu ke vili, mo e toko ono fumaono ne vili ke talia ke he taha po ke tau mata whakatuwhono ne whā, tō whakangahua e tau mata whakatuwhono ia he mangaho ka whakamailonga he whakatunuwhono hāna matali matuhi. Kua mana ke komisi ke tuku atu e hoko taki ke lata me tau whanoanga mo e tau tangata ke lata ia me tau whakatuwhono ke whakahui e tuhi whakawe mo e liwa ki atu ke he whano e kipule mai tutuanga ke tuluwa ki he aho fitu he mahina ha au kuso. Tō liwa ki atu ai ke he tau tangata he aho tunung whamataha he mahina a au kuso. Taha he whakakoanga mahuinga ke lata mo e tau whakahaloanga ke he tau kai kua lata mai e tau momoui malolo sino he tau tangata ko e food-based dietary guidelines ane ne e whakahoko ai ke he ua e aho he wha he tapu nei. Ko e tau whakahaloanga ne taki ai he whahenga uwhanua tō akau mo e fusika. Ko e tamahua nei kua whitāne e tause ke whahenga uwhanua he whalu staff he whahenga uwhanua ne kua ono ke tausi e food-based dietary guidelines. Ko e guideline ia hake lata ke hua along me whahi health, whahi education, pia whuki ni mo e tau tangata ni ko mai ke whakakwanga nei, ke ono ke lari ke whakahamta ke tau whakakwanga ke lari ke whakamapopo e guideline nei mo e finalize kai kupu papalang ke lata me ona to tolu ke tau na kai Niue tola he longa to kai Niue kai ona fuka to tolu longa to ngao ani ko mo mai he ke to na kai ni feta mata mai he motu I fafo me kai to tolu si han kere fuka to tolu sin. Ne o mai paua ki e taha matakau mai he kau taha FAO ke lata me tau whakakoanga nei mo e tūtala ke he tau whahinga hua whakatuwhono kua putui ai ke he tau whakaholoanga nei. Ko e wali tā whakahiku ki pariasi ka mata mai he aonga he tau whānau I kieki he mawhenga hala I tuila tō matutaki atu he aho nei tō pāhawha e pohala tūn. Tōna kai whai hala ki hakupu he mawhanga hala hakupu mo paliasi kai whakaonga he hala laroko whika ki kai misi tō puipui foki e tau hala ia. Koe wali taha whakahiku tō matutaki atu ai ki he aonga he tau whānau I kiki mo e pāhawha e pohala tū. Tō matutaki atu e ngahua ke he tūanga motoka ke he wharenga hua he whakatuwhono tō pāfoki e whahaia tō liu ke whaifukailoanga tu foki. Koe tau mōli tō whakatutu hake ke he maanga ko alufi tuke lau, mo e whakapoke e tau awahala ke mangana ko waia mo hakupu. Whakatutālai PCA News mo Charlie Fuku tonga hai, ko ia taha he tau tangata pulotu ki he tau ngahua palama he motu nei ko Niue. Ko ia ko e takita ki he pisinisi palama ko e Easy Fix Plumbing Services. Tokolonga te tangata he motu nei loa lehia ia ko fuku, pia fuki a ia mo lewa he hana tau ngahua ko e ngahua ko tangata ngahua palama. Ono funmawalu te tau mui hana mai I alofitonga, mo e whakako ke he motu ko tonga ke hong funmataha I tau. Pia fuki ki Samoa, mo liu mai mo e kamata hana pisinisi ko e ngahua palama. Arotonga fitua hua tō mo ia ke haonga he tau apprentice. Tau siau he apprentice plumber. Ke tau manghala ia ke palangi na hako ne whakako te mga huia ko Shackman 10. Ko whaiango na ia ka he plumbing he mongo ia. Kai whai palangi ne whaiango ke whaihila.
Si pia ni mo e gas fit and tena. Hua tua ke he plumbing, he mongo ia mapop he tau fitu ua ia, to o sa kwa whakakwanga ke he apprentice, he tau fitu ono. Si fitu fitu he mongo ia, si mo ia we apprentice patient of the year, si mo ia we trophy whakaingoai ko e Paulo's trophy. Si hoko ma kia hao nei, ai la liu whai aongo pihia e moto Niue. Ai lo ia koe ha, ai lo ia koe ha ne marona he te mga hui e apprentice scheme ia he whakafona Niue. Ko tō kitaki ni hai kautu nei loa e whakausianga. Ne whakalofo ke fuku e mahuinga mo e tumalele he matakawi ne whakatutala ia ne whahingoa ko Vaiola. Kei whunua nei ne tutala doru ki ai. Whunua nei ne kere he te pangata e vai. Kere rima he te pangata e vai ke he maroro he pālangi ni ingoa ko Jacobson. Pālangi ia ne takitaki ngā huai. Ke kere rima e pūwai e vai ke hoka he toka. So ke hokuru he vai nei ke onu furu mo e meta ke ua siau tu mā futu. Ke hoko ke he vai. So ke vai e ne pamu hipi vai e ke tura sia ne toka i tapeu. Opposite kai na pasis. Si umna ue tura ye he nea. So split de uha ha ue tura. Ta tura ta whai. So ke wharengangau ni gahe mita patu kai na he wahia ke whaiwai e wharengangau. Ato tālanga i tau tura he wharengangau. He mongo ia. Si langmatai mo ia he tau vai e ni he wharengangau. Aia. Kai whinatu me wharu vai e taha vara he vai nei. Ki a liluki. Ke kai ne tau papalangi. Koe kai ni tau wharuhon. Si pia ni ki wharahi. Kaka mga honei, ai ti whakaonga i vai nei. Ai ti whakaonga i vai nei kua pongosi te vai nei. Pongosi te vai nei hako naka i hangaham taki. Ki li liu hifu ke lara whanua. A mamana ki a ia ke kisia tokolonga i tau whuata he mutu nei, ko whia mana ko ke eke e matangahua palama mo he anangahua. Ko longa i tau leonu furufuru ala ke he kehe ko kisia ke tau nanga he aongo toko lunga ke whaheta puka mali. Ne tokolonga i tau mga whawa, tau mamatua le veki, mo e tau kapasinga, ko watu he aho lotu he whaheta puka mali, mo e mamata atu ke he tau whiawhia whakamotu he aongo toko lunga Niue. Ko uhu he aonga e lolongo whakamotu Niue, pia mai whoru a lolongo tapu, ato kamata e tau kori mo tau lolongo, whakamotu mo e he tau whale he tau aonga. Si pena hatu tūru tu wala tala tutupu ke lata ia mo e awhewh nei, mana tu ke tolo atu ke he whanua nā ko halamahanga, ke awha iu mo he whahita pune ke lata ia mo e awhakatata he maangaha aluwhitonga. Ana wha me Niue nei polo, sana suni holo ko ma veha tu nei, Niue nei polo.